Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba. Ngitanato bukhoma imkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park eJozi lishonile. Asiveleke sibuke nati lethamba embili. We note the response by the Constitutional Court Chief Justice Mandisa Maya to the EFF regarding the delays in delivering judgment in the Phala case. This response follows sustained pressure from the EFF. I-EFF inelithemba lekuthi sijubo senkantolo yemtsetfosisekelo mayelana nekubuketwa kwesinqumo sephalamende eludzabeni lwembiko wePhala sitayivuna. When I was appointed as a director in June 2013, the City of Tshwane was already outsourcing functions of asset protection services. Umcondzisi lobuke kuvikelwa kwempahla yemaphoyisa amasipala weTshwane Jukudu Malachi uvumile ukuthi wasayina i-invoice lebita 800 million wemarandi ngaphandle kwekulandzela tigaba letifanele. Another North African opponent. We've played a lot of Western African teams and so on. So now we're playing a different type of team. Ibanyana ilungiselela imidlalo yebungani lemibili nele-Algeria ngembiko emidlalo ye-AFCON letawubanjelwa eMorocco lomnyaka losetulu. I-EFF iyamukela inkulumo yenhloko lengamele emajaji Mandisa Maya lethi sijubo sekubuketwa kwesicelo salenhlangano lesimayelana neludzaba lwePhala sitfulwe kungakapheli inyanga. I-EFF iyenkantolo yemtsetfosisekelo nga-2024 lapho beyiphikisana nesinqumo sephalamende sekungatsingitsi umbiko wesigaba 89 ngaphansi kwemtsetfosisekelo lotfole ukuthi-ke Mengameli Cyril Ramaphosa angahle adzingeke ukuthi atiphendvulele elidzabeni lwePhala. Kuletinyanga letimbili lenhlangano beyimashela enkantolo yemtsetfosisekelo ifuna ikhiphe sijubo ngalesicelo sayo. Sinqumo senkantolo lesithinza umbiko weludzaba lwePhala kulinzele ukuthi siphume kungakapheli emalanga ngamashumi 30. Emalunga kanye nebalandzeli be-EFF beselomashela ngaphandle kwenkantolo yemtsetfosisekelo kanti le nhlangano ayijabuli ngalesikhathi lesidze inkantolo lesithethe ingakhiphile sinqumo. Malema uphindze wasola tinhlangano temphakatsi ngengakhulume ngalolu dzaba. The silence of so-called civil society organizations that claim to stand against corruption has been deafening. Institutions such as Corruption Watch, Helen Suzman Foundation, Nelson Mandela Foundation, Thabo Mbeki Foundation, the South African Council of Churches, Freedom Under Law, OTA, and many more have failed to raise their voices on this matter, which the agency deserves. Emabito emalunga alenhlangano latawugacela tikhundla tekuwabo sodolobha kulolu khetho labohulumende basemakhaya angeke amenyetelwe madvute. Lo mholi walenhlangano uthi lenhlangano angeke incike emagameni ebantfu kude iwine lolu khetho. People are going to be elected as ward candidates and would choose from amongst ward candidate who's going to be a mayor. So you can't be a mayor if you are not a ward candidate or if you are not a ward candidate. So the council is constituted by ward candidate and PR. We are not going to have a PR list. We are going to have one person on the PR. We call him a placeholder. Kungasikudzala lo mholi we-EFF utawuvangela ikusasa lakhe mayelana nelicala litsinza kudubula esidlanga laleni. Inkantolo yamanje East London kulinze ukuthi ihlale emalanga lamabili kuleli viki lelitako iteka lolu dzaba. Malema uthi ulinze ukuthi umbuso umgwebe iminyaka le-15 kude bacedze ngayo kude politiki lekuyinto latawuphikisana nayo. Liqembu le-Democratic Alliance lithi selime ngemumo kubamba inkomfa yokukhetha buholi lehlelelwe lempela-sonto eMidrand enyakatfo yeliJozi. Kufikela nyalo tingetulu kwetinkulungwane letimbili titfunywa linyendi lato leliqhamuka eNtshonalanga Kapa nase-Gauteng lekulinzeleke ukuthi tihambele le nkomfa. Njengoba Helen Zille na John Steenhuisen bangekho kumjaho webuholi, emalunga lambalwa alenhlangano ativetile kuthatha sikhundla sekuba ngumholi nekuba ngumabhalane. So in respect of this weekend's Congress, we can also say that from delegate nomination and verification to final logistical coordination, every element has been carefully planned and successfully executed. Delegates from all provinces and even a few from our overseas structure, DA abroad as we call it,
will be represented here this weekend, ensuring that this Congress truly reflects the full breadth and diversity of the party. Umcondzisi lobuke kuvikelwa kwempahla yemaphoyisa amasipala weTshwane Jukudu Malachi uvumile ngembi kwelikhomishana lamadlanga ukuthi wasayina i-invoice lebita 800 million wemarandi ngaphandle kokulandzela tigaba letifanele. Malachi uthi ke lesento sabangwa kweswelakala kwetisebenzi kuleli tiko necindzetelwa ngumsebenzi lomnyendi. Lokhu kuta ngemva kwembiko lothi Malachi wasayina ema-invoice lebekufute ke angasayinwa. Malachi utshele ikhomishana yamadlanga ukuthi lamaphoyisa lomasipala ede emandla ekuvikela impahla yawo kanye netisebenzi. Uphinze wathi ngalesikhathi ajoyina lo mbutho nga-2013 enyangeni yenhlaba lo masipala bawuvele ufuna tinkampani ngaphandle ukuthi tivikele impahla yalo mbutho ngenxa yekuswelakala kwetinsita kuwona lo masipala. When I was appointed as a director in June 2013, the city of Tshwane was already outsourcing functions of asset protection services to external service providers. I was thereafter appointed by the city manager to serve in the bid evaluation committee together with other members from different relevant departments of the city. Malachi uphikile ukuthi bekade ngemiculo yemathenda leyanyamalala. Kepha advocate Sesibaloyi ubuye nebufakazi lobukhombako ukuthi kunyamalala kwale miculo kwalandzelwa incwadi yenkantolo lebuya kulabo labahluleka kuthola le tender. You say you are not aware that this tender went to court because there had been a complaint or an allegation that documents were removed and some documents were missing, and the court ordered that that's not a basis to cancel the tender. It must proceed to evaluation. You say you never became aware of that. I heard Okay. that the tender is in court, but as to reasons why it has been taken to court, I never became aware of those reasons. Thank you. Umsebenzi wale khomishana uyachubeka. Indvuna yelitiko letebulungiswa nekutfutfukiswa kwemtsetfo sisekelo Mameloko Kubayi yetfule umtsetfo sivivinyo lohlose kuvikela bantfu lababika inkohlakalo. Labanyenti batsi ke lesi sinyathelo bekufute ngabe satsatfwa kudzala. Seminyaka tinhlabi mkhosi kuleli itiba sembili emkhankasweni kulana ngohlakalo esikhatsini esinyenti timetodwa lokufaka impilo yato engotini. Tatolo Sihlayi, Babita Diokaran, Jimo Mhlala, Mpho Mafule, Clut na Thomas Murray bonke bafile ngekukhipha lwati lolutsite kubambisa live ekulweni ngohlakalo. It aims to ensure that individuals who come forward have a secure reporting channel, and are protected from retaliation, supported through the process, and their disclosures are handled efficiently by appropriately capacitated individuals and institutions. Kubayi uthi kutawusukunyiswa lihlelo lapho kutawubuthayelwa khona lwati lenkohlakalo nekukhwabanisa loluniketwa tinhlabi mkhosi ngalokuyimfihlo. Uthi lolu hlelo ngeke luvete imininingwane ngale tinhlabi mkhosi. Nekusho kwalo mtsetfo sivivinyo lolu hlelo lanyalo lwekuvikela bufakazi lutawuqiniswa kuniketa kuvikeleka lokwengetiwe kulabo labaniketa lwati. The bill that we are releasing seeks to address these shortcomings by introducing a strengthened and more comprehensive framework for the protection of disclosures. Tinhlangano lokufaka ekhatsi letimele umphakathi nebantu phaca abaniketwe kufikela kumhla 11 enyangeni kwekweti kwenda tetfulo kulomtsetfo sivivinyo ngaphambi kwekutsumekiswa eParliamente. Lamanye emalunga elikomidi lelibuke kusebenta kwemaphoyisa eParliamente abe nemibuto ngekutshalwa kwemasotsha eCape Flats. Lamalunga athi ingabe lokutshalwa kwalamasotsha kusekelwe debunhloli noma ke kuneluhlelo lolubekiwe lolutawulandzelwa. Lemibuto yesekelwe sehlakalo sakamuva lapho kubulewe bantfu labasiphohlongo kwalimala labasihlanu labafaka ekhatsi bantwana labathathu labaneminyaka lesithupha kuya ke kulelishumi nakuthathu kulempelasonto lesiphuma kuyo. Kanti ke sekunemaviki lamabili kutshalwe emasotsha kulendzawo. Lamanye emacembe epolitiki afuna lo msebenzi wemasotsha eCape Flats uholwe debuhloli kanye nebantfu labanebuhlakani.
nanobe kunjalo lamanye afuna lamasotsha aniketwe lithuba lekwenta lo msebenzi ngaphandle kwekuphazamiswa. The deployment surely has not basically given us a single night of peace on the Cape Flats, the residents. It is rather disappointing. I'm asking myself, was there even an operational plan? Fire can only work if there is a strong policing foundation, and that is exactly where the SAPS is currently falling short. DP believes that these senseless killings will continue unabated, regardless of the SANDF deployment, as long as deep-seated systemic issues are ignored and left unaddressed by government. Allow the security forces the space and time to do their work effectively. Initial spikes or continued incidents do not necessarily mean the strategy is failing. Being the benefit of the doubt on the South African National Defence Force, together with the police, their visibility and their actions will reduce the killings that we have seen, but also protect the lives of South Africans so that everyone can feel safe. Ibukene nelizinga lelisetulu lemacembu emagenge tidzakamiva netimbi tematekisi. Kuletinye nasibuya ititolo. Babe wemfundzi lofundza grade R eNyakatfo Kapa uthathele sikolwa senvodzakati yakhe tinyathelo ngemva kwekuthi ihlukubeteke ngekwemacasi. Wemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili nawusanza ngena kusekhona hlala nathi. Khumbula ke ukuthi letindzaba kuyatfolakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, YouTube na ku SABC Plus. Emaphoyisa athole tikhali tidzakamiva nabomakhalekhikhini ngesikhathi sasesha lijele leSt Albans eGcebeka ekuseni. Kuphindwe kwaseshwa bonogadza balelijele netimoto tabo nabafika emsebentini. Komishana wetemajele Mahoti Thobagale uthi ke kufute kuqiniswe isandla kude kuqinisekiswe itekuphepha emajele. Kutfolwe tikhali tidzakamiva nemali nakuseshwa lelijele labasemagunyeni basiletinye tisebenti lelijele litawuthathela tinyathelo njengoba tifika emsebentini sekwendlula isikhathi. The focus of today's work was to identify the cells that are creating insecurity in the facility, and then our officials. I am from the clinic. The nurses were supposed to arrive at 8. They arrived after 8 o'clock, meaning that they were late to work. But what makes things worse is that we had an offender here who was not well, who was showing signs of needing immediate attention, but they arrived late. Thobagale uhlabatsinza kuletinvo litfole kulelijele batawuthathela tinyathelo. I'm going to have a meeting with management, and then, as I've indicated, we have identified offenders that we need to reclassify. 2, we have identified our own members that are not disciplined. So there needs to be a process to discipline them. Thobagale uvakalise kukhatsateka ngendlela tinsita tekuphepha tisetjentiswa ngayo uthi kunebantfu labatikekela phansi ngenhloso ekuphatamisa kusebenta kwalelijele. Umbukeli uyexwayiswa ukuthi lo mbiko lolandzelako ungahle ungehli kahle kulabavelako. Babe wemfundzi lofundza grade R eNyakatfo Kapa uthathele sikolwa senvodzakati yakhe tinyathelo ngemva kwekuthi ihlukubeteke ngekwemacasi. Uthi lesikolwa salufihla loludzaba. Licala selivuliwe ngemva kwetinsolo letithi ke kukhomba lokwafakwa esithweni sangasese salomntwana ngesikhathi asesikolweni. Bukisisa ukuthi ingabe kwendekeni kundvodzakati yakhe leneminyaka lesithupha. Lo babe uthi isikolo kufute sichaze ukuthi kwendeke njani ukuthi umfana wakhe ahlukubeteke endzaweni lengabe uphephekiyo. It's not about my kid anymore. It's about the whole kids that are there, because we as parents take our kids to school knowing that they are safe under the teachers. But if such a sensitive matter can happen and the school is so relaxed about it, it gives me goosebumps to say how many incidents has happened and no one knows nothing about it. Litiko letemfundvo eNyakatfo Kapa lithi lisungule luphenyo laphindze lahlela kululeka abafundzi nemindeni ngekwengcondvo.
The school has brought this matter under the attention of the parents, the South African Police Services and the local clinic, whom have referred the matter to the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Investigation Unit. Emaphoyisa avulela icala nalo lidzaba lithunyelwe kubosonhlalakahle kude kuphenywe kabandi. The inquiry has been submitted to social workers for further investigation, and the children who committed the alleged incident do not have criminal capacity to be prosecuted. Lo babe uthi angeke athule ludzimate lufike ebantwini labafanele lo lidzaba. Livele Israel liqhubekile nokuhlasela iLebanon lokuveta ukukhathateka ngemva kwesivumelwano lesihlikihlwe iIran neMelika sekubeka phansi tikhali. Inkinga lesekhona nyalo ukuthi ke lokhu kungahle kuphatamise lesivumelwano. Kuthi ingabe lokhu lokuqhubeka manje kutawuthikameda njani lemitamo yokuletha kuthula kulesigodi. Tinkulumo tekuqala tekuletha kuthula kusukela kwaqala lembi titawuqala kulembi lasonto eIslamabad ePakistan. Nanome kube nesivumelwano sekubeka tikhali emkhatsini kweMelika neIran, kepha Israel iqhubeke njalo nekuhlasela eLebanon. Ukuchubeka kweIsrael kuhlasela eLebanon tinkhomba tekuthi lelive liyachuba nekulwisana neHezbollah, nanoma kuhlikihlwe isivumelwano semaviki lamabili sekubeka phansi tikhali. Uthi ugcizelele ukuthi lokumiswa kwesikhashana kwekuhlasela iIran angeke kufaka iHezbollah, kanti batawuchubeka nekuyihlasela hayi nje kancane. An end to hostilities in Lebanon. I think what Israel was doing yesterday with this escalation of strikes was completely wrong. Umhlati wetepolitiki ePakistan Zahid Hussain ixwayisa ukuthi lesivumelwano salamavele amabili sekubeka phansi tikhali singahle sibe netihibe kungacaci emuva nobeke embili. It is going to be a very painstaking process. One cannot expect that something will come out immediately because there's the tension between the two countries still exists, and they are sitting on the negotiating table after a prolonged war which lasted for 6 weeks. Mhlabhlangene ucele tinhlaka letsinzeka kulembi ukuthi tihloniphe lesivumelwano sekubeka phansi tikhali. The Secretary General welcomed the announcement of a 2-week ceasefire by the United States and Iran. He calls on all the parties to the current conflict in the Middle East to comply with their obligations under international law. Kutawubonakala kulamalanga latawo ukuthi ingabe lesivumelwano siyalandzelwa yini nobe cha. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nelicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo licembu lesive iBanyana Banyana lilungiselela imidlalo lemibili yebungani nele Algeria. Lelicembu lilungiselela iAfrica Cup of Nations yalabasikati letawucala ngakholwane kulonyaka. Kanti isimo selitulu saseThekwini lapho iBanyana ikanekise khona nayenda emalungiselelo eWAFCON. Sitawufana ke nesakule Morocco nasekudlala lomqhudelwano. Njengoba iWAFCON ihlehliselwe ngakholwane nangengci kulonyaka, umqeqeshi wabanyana Destre Elise uthi ukufokotela kudlala imidlalo emibili ebungani le-Algeria njengoba itawusita nabadlali ukuthi bawulungele lo mqhudelwano. A good opponent, another North African opponent. We've played a lot of Western African teams and so on. So now we're playing a different type of team that's also possession-based. And coming to Durban is probably similar to what we're going to face in WAFCON. For weather-wise. Elise somdlalweni wabo wokuqala wangalesibili babuke kakhulu kulungisa inkinga yokushaya emagoli. Coming here, obviously there's a lot of things we need to work on. We've also seen in our final third we're a team that's going to create a lot of chances, so we're working a lot on that as well. It's not going to happen overnight, but that's one area that I feel if we get that area right, you know, we score a lot more goals because we are creating, but it's just the decision making in the final third. Umdlali wokuqala wabanyana le-Algeria utawudlala enkundleni Princess Magogo kwamashu ngensimbi yesine ngalwesibili.
Kunasindisiwe Mlangeni kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Rebecca ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sibuka nalo udzaba lenkantolo yemthetfosisekelo njengoba ivete indzabe ukuthi CPS kufanele ibhadale isasa imali lingu-81 million yemarandi njengoba lenkampani yatfola lenkontileka ngalokungekho emthethweni. Siyawuphindze sicocisane naSipho Mabuse longulomunye wabaculi bakuleli vele eNingizimu Afrika sikhulumisane naye ngendzaba engidlula emhlabeni kwemnumzane Albert Mazibuko weLady Smith Black Mambazo. Angithathe tinsambo ngitibuyisele golini. Asibonga kakhulu kuye Sindisiwe kanti ke mbukeli tiyagucada lamuhla asiphindze sihlangane kusasa letela maledi tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzamba malenhle ngwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla ngorelo muhle kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe ke tfunze lethe nshonalanga yive ngorelo muhle njengoba lapha kuye ke la 60% kanti ke libonye ngemafu mabuka ke la cishe ke la empumalanga yelive ngorelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba abalapha ku 30% ikakhulukati mawujuba ke ekhasi nelive ngorelo muhle kanti ke aku 60% encenyeni nesifundza ke la eNorthern Cape ngorelo muhle kanti ke masithubeka sibuka la sixwayiso lesivela ba South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke cishe ingcenye esifundza ke la eNorthern Cape bantu ke bacaphele kuleto tindzawo leto ke ngorelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa khombisa ke kunyukela khona ke ngale ngakubo Springbok ikakhulukati eNorthern Cape ngorelo muhle njengoba likhombisa ke kuduma kakhulu kuleto tindzawo leto kanti ke masibule mazinga ekushisa kutheme njani ikakhulukati elangeni lakusasa. Nasibuka ke sifundza eGauteng tindzawo letfana nabo Pretoria lapha ku 29 kuyashisa Bronkhortspruit nga30 kanti ke Springs lapha kuye ke la 28 ngorelo muhle kanti ke sifundza iLimpopo indzawo letfana ke la nabo Musina lapha ku 29 boThoyando kuyashisa ke Parabula eBekersford ngorelo muhle lapha kuye ke la 30 kanjalo nabo Thabazimbi lapha ku 30 likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto kanti ke eMpumalanga indzawo letfana nabo Mashishini lapha ku 26 32 mabuka Sikhukhuza 28 eMkhondo kanjalo ke naseSekunda ngorelo muhle nakhona nakubo Standard Zone likhombisa ke la kushisa ngorelo muhle kanti ke KwaZulu Natal eFryhead lapha ku 28 29 uLundi 31 eRichards Bay mabuka indzawo letfana nabo Port Shepstone boDurban futhumela ngaye ke la 29 kanti ke Eastern Cape indzawo letfana nabo Maletswayi lapha ku 25 28 eKomani 29 enqiba ke phaka mabuka ngale Robert Sobuka kuyashisa ngorelo muhle kwaLojoli lapha kuye ke la 33 lo shothi kuyashisa kuleto indzawo leto kanti ke isifundza iWestern Cape eFredendal kusasa lapha ku 36 Glen Williams 33 kuyashisa eBeaufort West nga 30 ngorelo muhle kanti ke eJot mabuka indzawo letfana nabo Musul Bay nakhona lapha ku 31 likhombisa ke kushisa kuleto indzawo leto ngorelo muhle kanti ke Northern Cape indzawo letfana nabo Springbok lapha ku 30 kuyashisa bo Uppington nga 32 kanti ke 26 mabuka ke la eKimberley kanti ke na CDA khombisa ke kuphola ngorelo muhle kanti ke eFree State indzawo letfana nabo Bothaville lapha ku 29 27 eVelkom kanti ke Bloemfontein ngorelo muhle lapha ku 26 leto indzawo leto lokusho ukuthi lipholile ngorelo muhle kanti ke sengiphethe sibuka ke la sifundza iNorthwest ngorelo muhle mabuka indzawo letfana nabo Tosca lapha ku 29 wehlele lapha bo Vryburg kanjalo nangale kubo Tawu ngorelo muhle lapha ku 27 kepha ke mabuka indzawo letfana nabo Rustenburg wehlele bo Potchefstroom lapha ku 26 ngorelo muhle angisho ngesikhunga kobe ngikuphathele kona busuku abube lobuhle.